Yes, reka mbasuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza, mbifurize kugira impagarike n'ubugingo nshuti bakunze mugenda mu natwe dukurikirana mu Rwanda, habari majyepfo amajyaruguru burasirazuba uburengerazuba no mu mujyi wa Kigali. Mwese twizere ko mumeze neza, twizere ko ibintu bikomeje kugenda neza, twizere ko ibintu ari amahoro masa. Tubafitiye amakuru amatandukanye, reka twihute nta gutinda twerekeze kuri inkuru ivuga ko Kate Bashabe yamye abatuka abandi kuri ba nyina. Umunyamideli hakaba n'umushoramari Kate Bashabe yanenze urubyiruko rukunze gutukana ku babyeyi by'umwihariko nyoko, avuga ko ngo bidakwiriye habe namba. Masho yashyize ku mbuga nkoranyambaga ze ndetse Bashabe yavuze ko ababyeyi b'abagore badakwiriye guhabwa isura mbi mu bitutsi. Yavuze ati ninde wababeshye ko iyo ututse umuntu kuri mama we ari bwababara cyane, mu byihore ntabwo bikwiriye. Yongeye ko niba hari abashaka gutukana bashaka amagambo atarimo ababyeyi, ati kuko batukana ari ugutesha agaciro abitanze ndetse kandi abitanze byinshi mu buzima bw'abana babo. Yakomeje agira ati ababyeyi bakeneye icyubahiro ndetse no kuruhuka ku bitutsi by'abana, nimuhagarike kuko biragayitse. Kate Bashabe gusa kandi yabivuze nyuma yuko numwe mu bantu bazwi cyane nyine ku mbuga nkoranyambaga, akaba ari numwe kandi mu bagore bamaze kubaka izina mu bucuruzi. Yagaragaje impungenge ku rubyiruko ndetse kandi rugaragaza uburangare ndetse n'ubushobozi mu mvugo. Mu yandi makuru, Liyetona Jenerali Yaroslav ndetse wari umusirikare mu basirikare bakuru yaguye ku gitero ndetse kandi y'ibisasu yatewe mu modoka ye, byatezwe mu modoka ye. Uyu musirikare kandi yishwe kuri uyu wa gatanu tariki 25 Mata mwaka 2025. Amashu kandi yashyizwe hanze ni ku mbuga nkoranyambaga agaragaza imodoka yarimo nyine ishya ikongoka. Umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga mu Burusiya Maria Zakharova yavuze ko yicwa rya Liyetona Jenerali Yaroslav ndetse ngo hari igikorwa cy'iterabwoba. Bari mu gihe kandi kugeza ubu ntiharatangazwa abagize uruhare muri iki gitero, gusa hatangiye gukekwa Ukraine. Nimenye kandi urupfu rwa Liyetona Jenerali Yaroslav Yomoskariki rukurikiye rwa Liyetona Jenerali Igor Kirillov ndetse wishwe ku itariki 17 ukwezi k'Ukwakira 2024 ndetse nawe aturikanywe n'igisasu. Kuva intambara kandi muri Ukraine yatangira, Uburusiya bumaze gupfusha abasirikare bagera ku 10 bo mu rwego rwa generali. Umwuka kandi ukomeje kuba mubi hagati y'Uburusiya ndetse na Ukraine, mu gihe Amerika ndetse ikomeje gushaka uko yarangiza intambara ndetse ku mpande zombi. Liyetona kandi Jenerali Yaroslav ndetse yiciwe i Moscow mu gihe kuri uyu mujyi hari kubera ibiganiro byahuje Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin ndetse n'intumwa ya Donald Trump Steve Witkoff. Naho ngarutse mu Rwanda gato, reka nkubwire ko mu karere ka Muhanga abaforomo babiri batawe muri yombi bakurikiranyweho kwiba imiti. Polisi y'u Rwanda ishami rikorera mu majyepfo yatangaje ko yafashe abaforomo babiri ndetse kandi bo mu kigo nderabuzima cya Gitega bakurikiranyweho kwiba icyuma gipima indwara n'imiti. Bafatiwe kandi mu murenge wa Nyakabuye, akagari ka Gahogo, mu mudugudu wa Kavumo ku itariki 24 z'ukwezi kwa kane mwaka 2025. Abakuru kandi avuga ko umwe muri abo baforomo we wabaga anashinzwe ububiko bw'imiti ndetse kandi yayibaga akayishyikiriza undi bakoranaga mu mujyi wa Muhanga. Ifatwa ryabo kandi ryakomotse kuri umwe muri bo witwikiriye ijoro ndetse abeshya umuzamu ko hari akantu nyine yibagiriwe mu bubiko bw'imiti agiye gufata ndetse aramukingurira yinjiramo maze asohokamo ahetse igikapu. Gusa uwo muzamu kandi ntabwo yigeze amenya ibyo umuforomo hatwaye ko arimo imiti ndetse kandi bikanavugwa ko bamwe mu baforomo bari basanzwe bamukekaho ubujura bw'imiti ariko ndetse bakabura igihamya. Ubwo ndetse yajyanaga iyo miti aho yasanzwe nyine yijyana, amakuru yaratanzwe maze yafatirwa mu cyuho ari kumwe n'umufatanyacyaha we, bahita bashyirizwa inzego z'ubushinjacyaha. Nimujye kandi umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyepfo SP Emmanuel Habiyaremye yagiye igitangazamakuru Umuseke ko igitangazamakuru igihe ko nyine abo bagabo bombi bakekwaho imiti ndetse y'ubwoko bubiri ndetse banafatanywe. Bakekwaho ubujura bw'icyuma gipima indwara ndetse n'imiti y'ubwoko bubiri yo mu ivuriro rya Gitega, bakaba banafatanywe ubu nyine bafungiye kuri sitasiyo ya polisi ya Nyakabuye kugira ngo nyine bakurikiranwe mu mategeko. SP Emmanuel Habiyaremye kandi yaboneyeho gutanga ubutumwa nyine bukangurira cyangwa se bukura inzira ku murima abajura bose bagitekereza kwiba biringiye kuzihisha ndetse ko bidashoboka kuko polisi iri maso. Anasaba abaturage
gukomeza ubufatanye ndetse kandi batanga amakuru ndetse mu gukumira ndetse no kurwanya ibyaha. Mu yandi makuru kandi Liyetona Jenerali Muhanga ahamya ko ADF itakira ikibazo ku mutekano wa Uganda. Umugabo w'ingabo za Uganda kandi zirwanira ku butaka Liyetona Jenerali Kayanja Muhanga yatangaje ko umutwe w'iterabwoba wa RF ukorera mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo utakira ikibazo ku mutekano w'igihugu cyabo. N'amagambo kandi yavuze ubwo Jenerali Major James Birungi yashyikirizwaga inshingano zo kuyobora ibikorwa by'ingabo za Uganda byo kurwanya RF muri RDC bizwi nka Operation Shujaa asimbuye General Major Richard Otto. Yavuze ati ADF nimbura mu maro n'abantu bake cyane bagenda mu matsinda mato ntibashobora gutera umutwe muto w'ingabo za RDC baba biruka gusa. Ingabo za Uganda kandi zatangiye ibikorwa byo kurwanya RF muri RDC mu gushinga umwaka wa 2021 nyuma y'ibiganiro nyine byahuje abayobozi b'ibihugu byombi. Iyo kandi uyu mutwe wari rumaze iminsi nyine uhungabanya umutekano wo ku mupaka ndetse ugaba ibitero by'iterabwoba i Kampala. Operation Shujaa ndetse kandi yatangijwe n'umugaba mukuru w'ingabo za Uganda akaba n'umujyanama perezida Yoweri Museveni Kaguta mu bikorwa byihariye by'igisirikare Jenerali Muhoozi Kainerugaba ndetse kandi yaranzwe n'ibitero bikomeye by'indege byasenye ibirindiro byinshi bya ADF. Gusa ingabo za Uganda zihamya ko mu ntangiriro z'ibikorwa ndetse zisha abarwanyi benshi ba RF ndetse barimo abayobozi bayo bamwe zibafata mpiri zibohoza n'abasivile bari baragizwe imbohe. Ubu ingabo za Uganda zifatanya neza RDC mu kurwanya indi mitwe ihungabanya umutekano w'abaturage ba muri Turi ndetse nka Kodeko. Nyuma yaho Jenerali Muhoozi Kainerugaba agaragaje ko nyine abanyekongo nyine babahima bakomeje kwicwa. Minisitiri Prevo Birigi nawe abona nyine gukandagira mu Rwanda ngo bitamukundira cyane bitamushobokera. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ububiligi Maxime Prevo agiye kugira uruzinduko nyine mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari ariko ndetse ngo gukandagira mu Rwanda ngo byo ntibyamushobokera. Minisiteri y'ububanyi n'amahanga ndetse kandi y'Ububiligi yasobanuye ko Prevo hatangira uruzinduko nyine muri Uganda kuri 25 Mata 2025 akomereze mu Burundi ndetse no muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Iyi minisitiri kandi yasobanuye ko uruzinduko rwa Prevo ruzarangira tariki 29 ariko nta gahunda afite yo kugera mu gihugu cy'u Rwanda bitewe n'uko nyine umubano warwo n'Ububiligi wahagaze. Yavuze ati nyuma y'icyemezo cy'u Rwanda cyo guhagarika umubano ushingiye kuri diplomasi ku Kigali ntabwo byashoboka muri uru rwego. Impamvu kandi y'uruzinduko rwa Prevo mu karere nk'uko nyine minisiteri yakomeje ibisobanura ngo no gutanga umusanzu mu bya diplomasi uganisha ku gushaka igisubizo kirambye cy'amakimbirane yo mu burasirazuba bwa RDC. U Rwanda kandi rwahagaritse umubano warwo n'Ububiligi muri Werurwe 2025 nyuma y'igihe kirekire iki gihugu nyine cyo mu kumagabane w'Uburayi gisaba amahanga n'imiryango mpuzamahanga kurufatira ibihano ndetse kirushinja gufasha umutwe witwaje intwaro wa M23 ukorera muri RDC. Mu kandi rwahakanye ibyo birego rwamagana imyitwarire y'Ububiligi igihugu cyagize uruhare rukomeye mu mateka mabi yabaye mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari kuva mu bihe ndetse byarukorenezaga hamwe na RDC ndetse n'Uburundi. Byamenyekanye ko Prevo kandi hari we wazengurutse amahanga ndetse mu izina ry'Ububiligi asabira u Rwanda ibihano ndetse ko kandi ko yabikoraga yabaga avugana n'abayobozi bo muri RDC bakamwereka ibyo agomba kuvuga. U Rwanda kandi rwagaragaje ko mu gihe rufitanye amakimbirane RDC Ububiligi budakwiriye gufata ingamba ziyenyegeza ahubwo ngo ko bwakabaye bufata umusanzu ndetse ngo mu gukemura aya makimbirane. Nemeye kandi kugeza ubu Rwanda rwamaze guhagarika mikoranire hagati y'ibihugu byombi nyuma y'uko ndetse igihugu cyakomeje gushinja u Rwanda ruvuga ati reka supportinga M23. Gusa iyo tugarutse inyuma mu mateka tugenda tubona ko M23 nayo ubwayo igaragaza ko nta ruhare na ruto igihugu cy'u Rwanda gifitanye na M23 cyane ko ahubwo M23 ahubwo ariyo igenda yisobanura cyangwa se yigaragariza aho igenda ikora intwaro. Icya mbere twagiye tubona yuko ahantu M23 ikora intwaro hambere ari mu gihe M23 FARDC yamaze guta intwaro hanyuma yamara guta intwaro M23 ikazitora ndetse kandi zitaryare nko mu mwifatwa rya Goma. Mwabonye ko M23 hari intwaro nyinshi yakuye mu mwifatwa rya Goma kubera iki? Mu gufata Goma FARDC yataye intwaro iriruka cyangwa se yavuye muri Goma iriruka ariko ntago yiruka se gutyo gusa ahubwo yanataye intwaro. Izo ntwaro zose nizo M23 igenda itora bitandukanye n'ibyo abantu bagenda bavuga ko ngo u Rwanda rugenda rugura intwaro rwamara kuzigura rukazohereza muri Repubulika Demokarasi ya Kongo rukazohereza M23. Nyamara u Rwanda rwakunze kugaragaza yuko ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo gikomeje gutezwa n'umutwe wa FDL rukunze kwivugisha ibyo byo gutera u Rwanda ndetse kandi ukunze gusapotingwa na leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo.
nyamara ibyo ndakumenyesha ko bikomeje kuvugwa mu gihe umugabo bita uyu mugabo Kabange aherutse ubwo ni Kabila aherutse kugera igoma ndetse kandi ibintu byateje umwuka mubi hagati ya M23 ndetse na FARDC aho tuvugana igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyakomeje kugaragaza yuko uyu Kabila Kabange wahoze ayobora igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo akomeje gusupportinga umutwe M23. Nyamara Kabange aherutse gutangaza ko nawe yemeye guhagarika amasomo yiwe mu rwego rwo kugira ngo agaragaze yuko ashaka kugira uruhare mu gukemura amakimbirane akomeje kugaragara mu burasirazuba bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nyamara ntaho bihuriye no kuba yasupportinga M23. Ni naho dusoreje amakuru y'ingenzi twabateguriye kuri izi tariki 25 z'ukwezi kwa kane mwaka wa 2025. Amakuru twashimira ko mwakurikiye, mukomeze mugande subscribe kuri Trend Innovative.